Talofa, I am OLeTusiAMamona reader. Today we're going to read the testimony of the three witnesses. Molimau a Molimau e Tolu. Ye iloia tunu uma ma itua inga mangangana ese ma nuu e o atu I le nei tusi. Ona o le alofa tuno le atua le tama ma lo tātou alii o Yesu Kiriso. Ua mātou wa aia papatusi ua iaile nei tala. O le tala lea I le nuu o ni whae a toa masala mana. O lātou uso, ai maise fo I le nuu o Iareto o e nā o mai le olo e pei o na whaamatalaina. Ma ua mātou I loa ua whaamatalaina I le mea fuaina mai ma le mana o le atua. A wā ua whetalai mai ai lona siufofonga e te mātou. O le mea lea ua mautinoa ai I mātou ua muile nei tusi. Mātou te Molimau atu foi ua mātou wa aia tonginga ua iai papatusi, ma ua whaalia ia mea ia te mātou I le mana o le atua, ai leo tangata. Mātou te tautino atu ma le upu whaamaoni na a whioifo mai le langi le a ngelu a le atua. Ma ua ia au mai ma tu mai luma o mātou mata, ina ia mātou wawaai iai ma iloa o papatusi ma tonginga o iai. Ma ua mātou iloa o ne lea lofa o le atua le tama ma lo tātou alii o Yesu Kiriso, na mātou iloa ai Molimau ai I nei mea o whaamaoni. O le mea o fofongia foi I le mātou wa ai, e ui lea ua polo ai mai le sifofonga o le atua ia te mātou, ia mātou Molimau atu ai. O le mea lea mātou te Molimau atu ai I nei mea, ina ia tausia polo a inga le atua. Ua mātou I loa foi a whai whaamaoni mātou ia Kiriso, e mama o mātou ofu I le toto o tangata umalava. Ai maua I mātou ma le pona I luma o le nofoa whaamasino o Kiriso. Ai nofo whaatasi mai e whaavavau I le langi. Ia iai le mamalu I le tama, ma le alo, ma le ngangapa ia o le atua e tasi. Amene. O upu lea upu Oliver Cowdery, David Whitmer, ma Martin Harris.